Дзеці, ktorí neznajú bešedovať po rusky a majú medzi 5 i 12 roky, toho týždňa môžu doznať dacov ruskej kultúry i naučiť kolo 100 ruských slova. Robotniše otrimujú každý deň od 19 po 20 hodín na novosadskej pláži Štrand. Teraz sme naučili predstaviť se, naučili sme farbi, naučili sme čitati od 1 do 20 i tako, uglavnom bilo bar cikave i djeci bar zadovoljnje, že prihodza tu i думам, že bar dobro, že take da su organizovane. Cilj projekta je pre svega komunikacija. Cilj projektu насамперед комунікація, порозуміння і то єдно доприношення нашому городу. Думам, že potrebne i krašnje znać holjem osnovni slova nacionalnih zajednicah, kotri žiju z nami. Manifestacija pod korunami na Štrandu počala 16. julija i bude trvati po 11. avgust, da djeci poteraz mogli učestvovati na robotnjih učenja mađarskoho i rumunskoho jazika. Toho týždňa u ceku robotni učenja ruskoho jazika, a preverjovanje znanja bude na sobotu 4. avgusta na lokalitetu Rim pri Beočinje. Ostatnji týdzeň rezervovani za robotni učenja znakovnoho jazika, ktorý ma cerinski jazik za osobi s očkodovanim sluhom.